Hadin dakibabun teli kisnem baka nongpo civil hospital kamsem ladon yala kakali kit nongpang ke Bapura. Namar kajing tutno jong ki artri kali kiba kane ka hospital kadon. Mentakasngi kajing angnut banyokno ya kakali kit nongpang kala urlong hadin baka office u district medical and health officer Kariboy district. Kala pelaj pai bano ya kawe ka ambulans kit nongpang syuaban ai kajing syakri syaki pai ba. Ya kane kakali kit nongpang la pelaj pai ba mentakasngi da UMLA ke Jerang konstituensi uba Sostenes Sotun. Haplau ka civil hospital nongpo. Bala saki langru da kajing dolang UMDC ka nongpo uba balajit rani. Bat ka deputy commissioner Kariboy district kakong RM Kurba nalor kiwe ki officer baki doktor jong ka nongpo civil hospital. Ya kane ka ambulans bala pelaj pai ba mentakasngi ka deru ka balathet langba ka jingmang pisa napo ka MHIS habakren hakane kasngi uba Sostenes Sotun ulai ka jing kurku kurdo shwa bakane ka kali kit nongpang kan ai jing syakri sikipai ba beruda kon turu ya kibor penyat baki de ban penukam hok ya kane ka kali kit nongpang kumbala mang karpang ban ai ka jing syakri syaki papang ki bastom khamtami gitu ki pai ba ki bawan nakalonging beduk kan pau tu ya ka jingkeman ke bakrau na kaliang bajungi baro ki bedan ne akaba ngilei ya kene ka kali ke ambulans sementara kene ke bayang majungi akaba minyo ban beli ban khapno inu ribon ban yo ban penya syaki pai ba ya ke jingnon kam man ai jing syakri pai ba tingi pan ya ke jing tu kudo yu blei nong butang thau kene singi ba kene ka kali kan long ka jing mentoy kan long ka jikatu akaba di banyak kene kali kinla ban penyat be kene kali hakaba kanla ban poi syaki snong thau dang taban ai ke jing syakri ban kit yaki nongpang ki banon kam ban pinpoi syaki jaka lat ai jing sumat dengan penpau yaki jing sukman hane ke jing don lang i ba balajit rani badai MDC jong nongpo i kong RM Kurba i DC di MHO nangka i Dr. Simle